S obzirom da se stvari ovdje gdje sam trenutno pogoršavaju, dakle život mi je sigurno ugrožen, odlučila sam se napraviti ovaj video da objasnim što se zapravo događalo u ovoj pandemiji, zašto su ljudi oboljevali, od čega su oboljevali i zašto su umrli. Ovo što vam pričam temelji se na medicinskim dokumentacijama koje sam dobila iz raznih izvora u velikim količinama. Većina od tih pacijenata su mrtvi danas, tako da bih htjela objasniti da ne bude zablude šta je realno nađeno, kako su se pacijenti tretirali i zašto su umirali. Danas ću samo jedan primjer iznijeti, a takvih je tisuće, deseci tisuća. Ali ću vam još prije toga objasniti jednu stvar, sve vas koji niste možda toliko medicinski educirani. Kad imate upalu pluća, bilo da je bakterijske ili virološke etinologije, svih ovih desetljeća, znači to smo liječili po jednom protokolu, dakle antivirotike nismo imali, tako da su se tim pacijentima davali antibiotici. Zašto antibiotici? Zato što ako bi znači infekcija bila bakteriološka, oni bi pomogli imunološkom sustavu da se znači izbori sa njom. Ako bi bila virološkog znači porijekla, smanjila bi, znači antibiotici bi smanjili bakterijske infekcije, koje isto tako bi u tom trenutku zbog opterećenosti imunološkim sustavom virusom progradirale, dakle napravile veću inkubaciju i dodatno ugrozile život pacijenta. Smrtnost nakon primjena takvih terapija je bila gotovo nikakva. 2020. godine taj protokol se prestao provoditi ili se provodio na način da su se prvo dale sve terapije kako pacijent na kraju ne bi imao nikakve šanse ni da ga 3 antibiotika znači istovremeno spasi. Ovaj slučaj je vrlo indikativan koji ću vam pokazati. On manifestira isto tako i sve druge slučajeve jer većina pacijenata koja je dolazila u bolnicu su već imali prethodnu imunokompromitiranost. Ta imunokompromitiranost je dolazila uvijek iz istog izvora. Dakle, pacijenti su obično imali infekciju. Ta infekcija nije detektirana ili liječena. Najčešće se radi o onoj infekciji s kojom sam se ja bavila zadnjih 15 godina. Dakle, to je infekcija Borrelia burgdorferi. Jer ona je jedina do sada dokazana da izaziva takozvanu autoimunost. Autoimunost se pravilno u medicini zove imunološko posredovanost. Znači nešto mora postojati da bi imunitet uništavao vaše stanice. Kod autoimunih bolesti imunitet uništava vlastite stanice zato što se na njihovim membranama nalaze bakterijski lipoproteini. Dakle, čim imate protutijelo na boreliju, imunološki sustav će uništavati svaku stanicu, znači na kojoj se nalazi njen lipoprotein, pa i dalje stanicu zbog toga što je bakterija borelija unutarstanična bakterija. Ovdje imamo najvjerovatnije, znači, primjer jedne takve pacijentice, jer njena dijagnoza s kojom je zaprimljena, znači, u anamnestičkim podacima je vrlo jasna, a radi se o reumatoidnom artritisu. Ovo je pacijentica, inače, koja je primljena u Slovensku bolnicu za plućne bolesti Golnik, nakon što je dobila upalu pluća. U popisu dijagnoza, znači, piše dijagnoza, znači, reumatoidni artritis, liječen sa metotreksatom. Metotreksat je inače lijek koji
uništava imunološke stanice, odnosno metotrexat generalno smanjuje razinu imunoloških stanica. Pokazat ću vam primjere dvoje pacijenata, znači koji su bili na takvim terapijama, s obzirom da ih imam jako puno, ali evo čisto da vidite. Dakle, imunofenotipizacija limfocita periferne krvi je pretraga, znači gdje vidite i T limfocite, i B limfocite, i citotoksične limfocite, NK stanice. Dakle, to su oni limfociti koji služe u obrani vašeg organizma protiv mikroorganizama. Dakle, ovdje možete vidjeti na primjeru pacijentice, znači da su i B limfociti, znači da su ti B limfociti isto tako kao i NK stanice snižene. B limfociti inače sudjeluju u proizvodnji protutijela. Bez protutijela imunološki sustav nije u mogućnosti se boriti protiv infekcija. Ovdje ćete vidjeti još jedan možda gori primjer, s obzirom da je pacijentica nakon primjene cjepiva kompletno izgubila B limfocite. Dakle, oni su i u omjeru postotka i u ukupnom broju, znači 0. Dakle, mi ovdje imamo pacijenticu koja je najvjerojatnije, po daljnjim pretragama se to je ustanovilo, znači imala već postojeći imunokompromitiran sustav, uz to bila je, znači, imala je hipertenziju i uz to bila je u odmakloj životnoj dobi. Moram napomenuti da je njena obrada na Golniku napravljena vrlo opsežno, kod drugih pacijenata se nije toliko opsežno radila. Tako da pri dolasku u bolnicu, znači, još jednom piše, znači, u opisu protoka liječenja i zaključka, da je pacijentica imala poznat, znači, reumatoidni artritis i da je bila na terapiji, znači, sa metotrexatom. To je možda jedan ključan podatak koji trebate, znači, zapamtiti. Dalje piše, znači, da protiv COVID-a nije bila cijepljena. Međutim, po dolasku u bolnicu je dobila cjepivo. Kada uzimate terapiju metotrexatom, cjepiva, znači, se ne smiju dobivati. Vrlo jasno u uputama lijeka. Zašto? Zato što metotrexat uzrokuje imunokompromitirano, znači pogotovo utječe na B limfocite i vi zapravo ne možete razvijati protutijela, ali možete dobiti kontraefekt. Dakle, upute o lijeku metotrexat, cjepivo zabranjeno, pacijentica je dobila cjepivo, ne cjepivo. Dobila je nešto što se zvalo cjepivo. Njena dijagnoza, zaboravila sam napomenuti, jasno je bio COVID pri dolasku u bolnicu i tu se o ničemu drugom manje više ne priča osim o tom COVID-u. Isto tako, pacijentica koja je već bila na terapiji sa metotrexatom, dakle imunosupresivom, dobiva još jednu terapiju imunosupresiva. To su glukokortikoidi. To su jedni od najstarijih imunosupresiva. Znači, imamo pacijenticu sa upalom pluća, dakle, koja može biti, kažem, bakterijske ili virološke etinologije. I takvom pacijentu koji je već na vrlo teškom imunosupresivu, dodatno se daje imunosupresiv i dodatno se daje cjepivo koje se u tom trenutku ne smije davati. Ja ne vjerujem da liječnici, znači, koji su radili na Golniku nisu znali kontraindikacije, znači, na metotrexat. Ono što je kod pacijentice nažalost nađeno
aspiratom tubusa su i streptokok, dakle bakterija. Međutim, isto tako nađena je već, odnosno možda se i kasnije razvila za vrijeme primjene dodatnih imunosupresiva, gljivica candide, znači 3 vrste, tropicalis albicanis i galbrata. Ono što je bitno napomenuti, znači gljivice skupine candide se razvijaju kada imamo imunokompromitiranost, dakle one su vrlo oportunistične, iskoristit će svaki deficit imunoloških stanica da se razmnože. Jedna od tih 3 gljivica, znači galbrata, ima mortalitet 54%. Dakle, kad se izolira u plućima, imate šansu 46%, znači da preživite. I to ako vam imunitet radi. Dakle, imamo isto tako mikroskopsku i makroskopsku gnojnost. Gnojnost u plućima izazivaju bakteriološke i mikološke infekcije. Po znači nalazima koji su rađena je čak i imunofenotipizacija. Međutim, ono što je meni palo u oko, s obzirom da radim s tim dugo, rađeni su znači samo te limfociti. Zašto se nije napravila kompletna imunofenotipizacija, ostaje pitanje. Međutim, ono što je iz nalaza jasno i vidljivo, znači da postoji streptokok, postoji još jedna bakterija, znači koja inače se ne razvija, ne uzrokuje bolesti, ali po njoj možemo isto tako zaključiti da je to bila izrazito velika imunokompromitiranost kod pacijentice. Dakle, na kraju, kada je već sve bilo gotovo, kada je pacijentica bila na kisiku, nakon toga na respiratoru, oni su tek tada uveli empiričnu antibiotsku terapiju, koja je u tom trenutku je bila već kompletno bespotrebna, znači nije se moglo ni s antibioticima nikakav efekt postići. Bakterije i gljivica su već bile previše razvijene. Pacijentica je već tad bila u zadnjoj fazi imunokompromitacije, koje se vidi znači da su te limfociti nakon toga isto kompletno pali. Dalje se znači infekcija streptokokom proširila na bubrege. Bubreg je otkazao i 19. dan liječenja pacijentica je umrla u šoku. Zadnja rečenica, znači na tom otpusnom pismu je, pročitat ću vam originalu, glede na čas, za čas oživljenja znanih bolezni se za obdukciju nismo odlučili. U prevodu nećemo raditi obdukciju jer pacijentica je imala prije bolesti. Dakle, ono što vam ja mogu reći od reumatoidnog artritisa se ne umire. Metotrexat koji je primijenjen za reumatoidni artritis napravio je visoku imunokompromitaciju. Na metotrexat koji je već prije dobivala, bilo je zabranjeno dati bilo kakvo cjepivo. I isto tako već pri uzorku, znači aspirata i rađenih PCR testova, bilo je vidljivo da su postojale bakterijske i mikološke infekcije na koje su ponovno dodani imunosupresivi. Dakle, da još više slabe imunološki sustav i da pacijentica nema nikakve šanse. Ovo što govorim jer sam vidjela jako puno takvih dokumentacija
I zaključak svega je što će kolege liječnici sigurno shvatiti, jer znam da znaju. Jer znam da ovo sve što se sad meni događa znaju, jer da ne znaju, ovo se meni ne bi događalo. Isto tako vjerovatno i da to znam, a da nemam sve te medicinske dokumentacije, mi se isto ne bi događalo. U ove 3 godine pokušala sam se dogovoriti sa tom stranom da im predam to što sam dobila nazad. Iz kojeg razloga? Ne zato što sam neka kukavica, ne zato što to ne bi rekla, rekla sam to milion puta ljudima, ne. Imala sam timove liječnika, liječili smo ljude sve ove 3 godine, spašavali ih od sigurne smrti. Evo, mislim da i vi ovi koji gledate sad na ovoj društvenoj mreži znate nešto o tome. Dakle, ona mala šačica doktora koja se nisu prodala su na svaki na svoj način pridonijeli da se spasi što više ljudskih života. Ovo što se događalo, zašto nije bilo smisla i zašto ne bi ništa postigla, ni da sam rekla prije ili napravila nešto vezano za to. Pa prvenstveno zato što su to ljudi u bolnicama znali. Da ne bi mislili da sam prvi dan, u 3. mjesecu, još dok sam bila u Zagrebu 2020. godine, urgirala i na ministarstvu, znači nazvala sam ih i to kad su me zvali doktori iz bolnica, koji su vidjeli šta se radi. Isto tako, razgovarala sam sa svim liječnicima i kad sam došla u Sloveniju, dakle svi su znali apsolutno da tu nema nikakvih nepostojećih virusa. Na takozvanim COVID odjelima u svakoj bolnici ležali su pacijenti koji su imali ili opstruktivnu bolest pluća ili koji su dobili upalu pluća ili koji su imali karcinome pluća. Zašto nisu izašli van, zašto nisu stali? Iz 2 razloga. Dakle, imali su samo izbor dobiti novce i raditi ili otići iz bolnice i ne raditi. Oni koji su bili moralni su otišli. Dakle, to su kolege s kojima sam ja surađivala prije toga 15 godina. Neki su ostali bolnicama da pokušaju napraviti manju štetu. Ima i takvih. Međutim, glavni razlog zašto nisam smatrala da bi ovo trebalo završiti vani je kad sam s vremenom uvidjela da ljudi koji su shvatili o čemu se radi, dakle koji su shvatili ovu prevaru, su i dalje nabili maske, bili Facebook ratnici, radili festivale ljubavi. Dakle, tu nikakve konkretnog znači djelovanja nije bilo da se ovo zaustavi, da se zaustave ovakve smrti. Ono što će se dalje događati, možda ste već i primijetili, zdravstveni sustav 1990. onako ne postoji, dakle tu se infiltrirala farmaceutska mafija. Doktori, ovi još malo što ima, oni će ovako i onako uskoro u penziju, neki su već mrtvi, barem kolege koje ja znam. Doći će mladi educirani pitbullovi od strane farmacije. Bolnički sustav, bolnice će se početi zatvarati, dakle imat ćete privatne bolnice. Nažalost, i u tim privatnim bolnicama, ako nećete imati puno veza ili puno novaca, bit ćete tretirani na ovakve lijepe načine. I po mojoj pretpostavki neće proći dugo dok se ne pojavi ponovno scenarij iz 2020. godine. Već su ga najavili, kao što su uostalom najavili i ovaj scenarij 3 mjeseca prije nego što se dogodio. Možda mi je, osim toga što su se doktori prodali i medicinske sestre, ne mogu reći svi, bilo je onih koji su mali broj, koji su probali nešto napraviti. Ono što me je najviše pogodilo u cijeloj priči, gdje sam odustala
ali doslovce odustalo od bilo kakve daljnje borbe za istinom i pravdom. Nije bilo to što su me 4 godine mlatarili, ucjenjivali, pretili i sad pokušali ubiti, pokušat ću ponovno. Nego zbog toga što kad sam vidjela kako se ljudi koji imaju 5 grama zdrave pameti ponašaju. Dakle, s jedne strane govoriš jedno, a onda nabiješ pelenu na glavu, ne, guraš štapiće u nos i ponašaš se drugačije da bi se čuvao svoj posao, da bi se čuvao ovo, da bi se čuvao ono. Da bi išao na more, da bi išao na skijanje. Bezbroj pacijenata koje mi je došlo nakon što su stradali od cjepiva. Niti jedan od njih, apsurdno, znači, ali niti jedan od njih nije bio prisiljen da to uzme. A najčešće je to bilo hoću ići na more, hoću ići u planine, hoću ići na skijanje. Ti ljudi su danas osakačeni, uspjeli smo im sačuvati život, našli smo terapiju čak i za to. Međutim, to ste vi. Šta god da se meni desi, ja sam samo zamolila, izaberite način. Dakle, ima načina na kojem sam ja spremna otići sa ovog planeta, ne? Ali ne na način na koji mi sad radite. Žalosno je kada čovjek koji razumije o čemu se radi, ne, mora biti doveden do stanja, znači da bi se sve ovo prekrilo, šikaniran do takve granice, znači da šta ona priča, ona nije normalna, ne. Kada nisu uspjeli s ničim drugim, išli su na to. No moram vam poručiti jednu stvar. Niko od nas neće promijeniti svijet. Niko od nas ovo neće zaustaviti. Ali postoje ljudi uz mene, poput mene, koji će se potruditi da se ne zaboravi ova istina i da to ne nestane. Da li će imati nekog smisla to? Možda samo za nas, jer ćemo znati da smo do kraja života radili časno, da smo radili u ime Hipokrata i da je to bilo jako, jako teško. Vama svima koji ovo gledate, da vas je bilo samo 30% poput nas,